Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagayam akayat na ti paawagan iti Citadel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat apay drama ti pakasarita iti biyag. Tabarang makaipay iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Citadel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagsapa manan nga may nakikaroba di gayim mo, Citadel, bakit? May lang nakiistorya mat alakay. Bigat aday talagis, istorya tera aramidin nyo. Apay, saan kayo ang maibusan iti pagsistoryaan? Kun oray ti panagisbo, istoryaan nyo pa'y. Nilakay mat. Kasanumot nga main, awala kat adda dito iti gayim mo. Inton kwan, dahita ka-iistoryayo, maistoryayon ton ti kabibiyag ti sabali a tao. Saan mat alakay? Amo mat anasingid agayim ko ni Cora. Normal laeng agsarita kami mat Ken maysa, awan mat sabali a tao nga iramraman mi iti istoryaan mi. Papanan niyo, tatang. Nakarubwat kayo, mat. At dagatangak iti palingkay. Ingkay man nga tagumatang iti tabako yon. Ay na, tatang. Madadael to lang at aday tabarayo. Gapo iti katatabako yo. Sagpaminsan lang, mate. Sagpaminsan laeng matakon kunayo. Sagpaminsan amalanganan. Isua. Ay na, bay amlat ka din anak ko. Dito lang mo tinatdaliw-liwak. May kawang amin to'y ngiwat ka, no awan amala kataba ka. Ay, makammo kayo man laang tatang, no di kay paanawa. Amok to matlaang nga uray anya ti ibagbagak, awan matlaang ti ipangagyo. Adtoy Cora, agpalami istapay kat ni, permi anagdaga ang ti panawan. Ay na, agyaman akmare. Nakaginawat yung karabukob ko. Ay. Kuwa mare, ada ko maibagak. Anya day ta, Cora? Kuwa mare, amumuti kina irresponsable. Kan kinaawan serserbi ti asawak, saan ka di? Wan, apay ka di manan. Kuwa ngamin mare. Mabain ako mata imayak manan imutang kan kay di naminsan. Awan ngamin bagas nga isa ang minual daw. Bumulod ako mauray sa ngaribo. Ay, kwa. Ay, kastoy laangan. Tangay adamat kawadwadan basit ti bagas me. Isulatan ti ipabulod ko. Isumat laang, numapan kan tupay la gumatang. Ay na, agyaman na Citadel gayam. Mapangnamnamaan ka talaga. Kat anya pa'y ngay, alangan mo't abaybayan ka kung dagiti anak mo amabisinan. Ay na, no apay tumot ngamin at di mo't laagbaliwan nila kay mo. Ay, wan nga rod kakaasi dagiti anak mi. Ang, gayam. Anya manan. Mabalin apatuluyok abuludon di ibagbagak asang ngaribo. Tada pangalaak ko maitiigatang ko iti sidaan dagiti ubing kan balunan da nga agiskwela. Ay ngam oray saanan ano ko kababain pa hikit din. Mala, mabit lang nga rod. Tay nakalaan ti ibagbagam akwarta. Kaya nga bakit nakaluto kan? Wan lakay. Ngam ti masida. Impapudot ko dyan nabati idi agsapa. Tadupay mat. Sayang. Nabati? Apay di bulalungay ako nakalutuan. Kwa lakay. Anya ako? Kwa ngamin. Imay ni Cora itay. Kahit nakaikon-konektaran ni Cora di bulalo. Apay isot yung luto aya. Wano, imay manan imutang di gayem mo. Ay, wan lakay. Imay mangibagbaga iti igatang na iti bagas, tawan bagas da.
kunak, ikaklatan iti bagas. Matlagayam. Kat, ayan nga rodintad kung igatang mo iti bulalo. Ay nalakay, urayan nakpay mga minamalpas Idi imbagak nga ikaklatan iti bagas, kunana ano mabalin, buludan na matlaang jagatad nga ututangan na. Mabainak mat amang ibaga asaan, iso nga intad kulatan Agruamot da jay. Pagbagasan na kan samot ng jagayam mo. Wala ka dito iti umay na pangalan iti isang da. Apay, anyat raramidad na nga agasawa nga. Saan da nga agbira o kiti kanong da? Ay nalakay, baybay am kadilatan. Awan mat sabsabali tagayam kumat. Kan kaasi dagiti ubing na. Obligasyon tayo at imang pakan kadakwada. Saan man Ngamno ka ba ilang tapay mat ti tumulong iti pada ta tao? Apay kiti nasanta tumulong ngay? Wan ang depende mananday ta iti tao at tulungan. Ay, awan manan. Napa ay mandirik na ako, ta impautang mo mat di igatang mo ko may tibulalaw. Mare, umayak man manen umutang iti kwartam. Apay, pangusaram iti bulbuludam mareng? Adda kanunas kan abayadan dagiti ubing iti pagadalan da. Ay napasensya kan, no si kamanan ti asit kak mare. Nakababain talaga. Ngamin sa anak pa anak kabayad. Ngamawan mat sa bali ang mabalin ko nga umutangan. Apay, mano ayat ti utangam ko ma? Uray 5 gasot la ko mamare. Sige pangaasim. Aguray nga rod. Adtoy mare. Ay na, agyaman nak mare Citadel. Nagkapumet dito itay abusada gayem mau Citadel. Ni tatang mat. Nalabas mat ako na yung abusada. Kagpay sumait, saan ka day apa nagabusaw tikas dengar aramidan na? Abuswin na ti kinasingpit mau, kat si kamat saan ka amakadlaw. Gaputagayem mau ken kumarem, alay itid kamat nga itid kadag itikidawin na. Maasyanak mat nga rod tatang. Kan mabainak amang paay kan kuana. Nang runa kat kasjay ti asawa na. Anto ti sweldok bakit? Makamuka na mga budget. Wan lakay. Kita ma. Tapare ti kasapulan tayo data. Madamdama, ipautang mo tumanan iti gayam mo. Nilakay man. Agpay sumat. Adun sa pa yung ti mapankan ko na. Ngam ti para kada tayo a pamilya. Saan mat alakay? Nalabas ka man. Ay na, awan matla ti jeepan a lumabas. Itayak pa lang agur, oray dito Ni matkora ti tumalangkyaw nga umay dito Ay na, agyaman naktanaraan ka dito mare. Apay akas ta tilangam, anyaman ang tinapasamak. Ay na mare, imawag ti kabsat ko itay. Na ospital ka nun ni nanang. Kat awan kasi nublat na amang bantay. Iso ako na amapanak. Gamay na, awan mo't pagplitik. Pautangan na ka di amare, pangaasim. Sapay sakto lang nga pagmarket ko kumatiadda nga igam ko dito Ay na pangaasim mare. Agpakpakaasiak. Pautangan na. Si kalaangan ti amok nga asitgan. Iso pangaasim ka di Sige. Sangaribo lang ti may pabulod ko Umanay mat siguro daytan na pagplete mareng. Ang mga numabalin nga anayom 2,000 mare. Pangaasim ka di Sige. Adto'y ti 2,000. Ay na, agyaman ako na mare. Sige agyaman ak manan. Ay, awan manan, Citadel. Nay, apay ang nagsubli ka Citadel. Kunak man numapan kay jay ilay. Agsubli ata nahuldapak. Anya? Nahuldapak ko na, tanasabat ko ni Maring Cora.
Ay saus, day tama na yung ibagbagak. Gapaw ta umut-utang, inik ka manadagusay. Kasano ajak ikan tatang? Ket pang emergency na mo't. Anya ko mga emergency may taber? Ada ka no iti ospital ni nanang da. Ket awan nagbantay. Isu a kapilitan amapan. Isu aday jay. Imay na nga la iti usarin na. Ay, narigat mo tamang pabain. Nang runa kat emergency mat nga road. Ay, jak amukin ka, Citadel. Imbag no inlis-listam dagiti inalala nakin ka. Tapno amum taw no manuti singiram. Saan tatang? Tadamat pa nagtalag ko ka ni Cora. Ay na, Citadel aya. Uray na bayagin ngam amam, saan nga umanay ti panagtalek, no kwarta ti pagsasaritaan. Nasapa ka man anagawid italakay. Ngam, ne, apay asan amay pinta talangam? Apay, anya tinapasamak? Nagkisay da iti trabahador. Kat may saak ka na iti naikat. Anya? Kasanupay nga ruditan lakay? Kapilitan nagsapulak iti sabali at trabaho. Bareng no damastri ka kadagos. Ay, unay matan. Si kaapay mo ti may sana ikat. Wan nga rod bakad. Anya nga, awan mabalin Nagsapul man na tao iti sabali at trabaho na. Nasapa mo ita nagrubwat ni Rohel. Kunak man no kunana, naikat iti trabaho na. Mapan ka no agkita iti pag-applyan na, tatang. Ay katuan Nimit kura agayim mo dita sumunga data ulan ti aso dita karuba. Ay saus, sigurado nga umay manin umutang daytan. Ay, inak man langan di taunag. Tama nga no jak malapdan ti dilak ngagsaw. Ay, tatang, to'y kapiyo nga, di yu pa'y naibos, oh. Ay, wang gayam niya. Daytan tumat nga min nagayam mo. Siya pa'y naimas ti pan nakatimpla to'y kapeg. Ay, unay lakit din ni tatang aya. Naimbaga bigat mo, Mare. Oh, kastamat, Mare. Umay ka atag kapita. Ay, wun man, Mare. Tani, talaga sa anak pa ang nagkape. O ala, mang timpla ka nga rudan. Taag kapita, kabayatan ti panagis-istoryata. Kat, kumusta nga iti pagnam itay lakay? Awan nga ron bakit. Urayan daawag na. Anyamat nga minan amalas na, tasikapay tinapili da amay sa maikat. Mala, sana na ita ti panunutan. Tauray anya pa iti ibagbagam. Aldaditan, sana na mabaliwan. Sa bagay matkit di Kat, rumwar ka kadimanan inton bigat. Saan pa siguro? Aginanak pa Ay kat iso ang arod. Sige, maturog tang arodan. Mariknak na talaga ti panog ko. Mare, gayam. Ada mabalin ang mabulod ang kwartam. Ay Allah, pasensya kan Mare, ngam awan may pautang ko. Tani, uray da kami kat medyo iyan anay min ti budget mi. Uray 500 lako man no iso. Ada nga min ipagpagatang gi anak mo iti bunyag. Imbaga nga awan kwartami, kat day tamat tan tinagpasugnudan na. Ay talaga nga awan Mare. Amumot nga gingga ita kat saan pa'y anakastrak nila kay ko iti trabaho. Anya? Nagimot ka matan, Citadel? Ha? Kasla saan nakagayam? Para 500 lang nga bulbuluda. Tadde pagpagatang di anak mo iti bunyag. Di ka pa'y matagpabulod. Anyat klasim agayam. Kirmut. Ay, pasensya kan Cora. Ay, Huston! Talaga kit di nga imut ka, Pati ubing, imutang. Ha? Di pa'y langit pumudno ang mapukaw amin na kwartayo, ha? Ha? Diyak na pautangan. Kas giant ti panagsao ni Cora. Ay una yan. Isupay kit din ti adaganas na ang makaungan. Nagbasbasawang mat ni Cora pimanaw, Citadel.
Aywan tatang, nasakit tinakam na, gaputawan impautang ko. Katanya ko mati pautang ko ngay, kat awan mat talaga, agrigrig at tupay da taon. Apay, nabayadan nan dagiti inututang na. Saan pa'y tatang? Matlagayam, sa ita, isupay ti adaganas na nga agsakit tinakam na. Awan nga ron tatang. Masurunak pa'y kit din iti naudi nga imbaga na itay. Di pa'y lakat maawan ti kwartayong kunanakit din. Di ka pa'y la pinagsasawan. Sakla tinakangag iti day tangay imbaga na. Mga no nasiwak kung tingiwat na. Tatang! Ngam basol mo matlaeng no apay akasta day tagayim mo. Tapay man na nabasol ko, tatang. Katwam inruam mon tumot nga main. Nuumutang, yawata madagaos. Iso nga itata na paay, nasakita tinakam na. Timat ko na ti masungadak ang nakatugaw dita istor ni Mang Pedring. Nakita na kon. Kat ni, jar na matan ti pumanaw. Ne, papanamon ngay Cora, kasangsangpet ko pa'y laang pumanaw kan. Na, talaga nasakit tinakam na kanyak. Ay, awanay na, di na kan inkaskaso ni Cora. Kagura nakakanaw. Anya? Isumat ti mangmangag ko nga ibagbaga na kadagit ni nakatambay di tarwar. Tapay ka no akagura naktata. Ay, awan ka nung amin asay. Naimot ka. At pakpakaasi ka nung umut-utang kan ka. Gaput awanan isaang da. Hangam, di mo kanumat pinautangan. Pinagsasawam kanupay. Anya? Pinagsasawak aya? Katno iso tinagsaw iti agkakasakit abalikas. Ay una yan ni Cora. Siyak pa'y gaya man ti pinagbalin na adakas. Imbagta na sabat ka manang Citadel. Apayan saleng. Kaslada ibaga ma. Talaga nga da manang. Amo manang, iwarwaras ni manang Cora, nga awan kanu asim, bungangera ka kanupay. Anya? Imbaga na ti kasta? Wan manang, kasta ti ibagbaga na kadagiti makasarsarita na. Nakaimimot ka kano. Kan di mo pa'y kano maikan iti regalo di anak mo iti bunyag. Anya? Kasta ti ibagbaga na? Aglablabesan da di Cora. Paiman. Kwa, di mo ibagbaga. Asya kinangidanon kan ka. Ay, wan. Di ka madanagan, saling. Cora! Rumwar ka di tatag sarita ta! Cora! Apay, kayat mon sapay adadaulan tiri daw mi. Apay, so katamday ta no madadaal. Apay, anya dyain ka ibagbaga kadagiti ka aroba, ha? Nagalas kamutan? Sikapay mo't agayam ko timang dadaal kanyak? Mapanmukit din ibagbaga dita bungangera ak? Imot? Kas kadaawan asik? Kaano nga inimutan ka, Cora? Ibagaman! Agpay sumat nga imot ka. Apay, di mo maaklon data? Malagip mo, idi bumulbuludakkan ka iti igatang ko kuma iti pagpagatang jay inaanak mo? Di mo kaya tagpautang, ibagam nga awan kwartam. Day talaang tirason ti pang daddadaulam kanyak. Nagrabaw, kan inuubing mat day tarason mo. Apay, saan mo amaawatan dya imbagak nga awan may pautang ko? Amumat nga awan trabaho nila kay ko. Kan, anya pa'y laang ngay ti makunam. No tunggal bumulod ka idi, ikan kamat. Ultimo na ka-budget apang kusina may, itad ko pa'y lakan ka. Gapo iti ayat ko kan kaagayam ko. Kan asik kadagiti anak mo. Ay, kuha. Bumakbakit kakit di nga awan manaknakam na. Mala, no awanan ibagam, pumanaw kan. Ala, pumanawak. Ngamsapay la kuma. Tadi mon ulitan ti panang pirpirdim kanyak. Kan bayadam amin nga inut-utang mo kanyak. Impagarup ko as sumardengan ni Cora kalpasan ti panagsarita mi, Mr. Lonely. Ngam isumetlatta. Adulata ti sarsaritaan na apanang dadael kanyak. Binabayaklatan, takunak amauman tulatta. Saan nga ruden anaurnos, ti susik itinagbaetan mi. Ket no agsabat kami, kasla saan kami nga agamam mo. Tuy pagayam mo,
Citadel. Agyaman akpagam Citadel iti daytoy apakasaritaam. Saan ang nasaya ti aramid ni Cora? Ang amala, ituloy mo ti kinasayaat mo. Agpakumbaba ka lata. Ngam no nalabas mo ti aramidan na, saan mat adakas, nga ikam iti pagnakman na. Ikamang mo iti barangay yo, ket no kasapulan na pagmultaen yo, aramidan yo. Taamangan no dayta, ti pagbaliwan na. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Citadel. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Rizalin Roman. Kaniti materiksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.